الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هرين فوتيتو كدفتر من هريك القرآن تفسير سورة البقرة إن هتنوك الله سبحانه وتعالى دالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن شاء الله هند إن أدت دمل كسل آية القرآن دين سبو إن آية القرآن دين هري سونو كلا ديتو تو MP جسرتو دي haray ko no wonir den e wadirde video ji din non haray ko hala wota kan hawteten waden video hala wota kan haray hande inshallah en dettana hala ko wi'ete dalol Allah gol e duma kala dal do inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda. Haray Allah subhanahu wa ta'ala dali inna Allah la yastahi haray no sen wadanay do anwana bimana sen wadanay do titre ko honno wadirten ene do darbul amsali lin nasi. هذا آية أنكو فعلا هي تاريخ ضرب الأمثال للناس ضرب الأمثال للناس هذا بيانغول هم بين ميسة في نوابين فامير ده هذا ضرب الأمثال بمعنى بيانغول ميسة للناس ونندهم بين الله دالي إن الله تبتين الله لا يستحي أجتا بمعنى لا يترك لا يمتنع وهذه تتاكو jonon haray o ko innugol do bi mana halay al haya sabu den andi ko inete la yastahi ko min al haya akoni nete haya ko bi mana hersa jonon haray de mari do firoji didi de mari firo as salaf de mari filo al khalaf ko ni nete as salaf bi mana sahaba be no firiri non haray non ko no sahaba be firiri non e tabi tabi'in ko non hanir ko don buri sellude safiray haray non hide mari kadi al khalaf wonde ma wobbe go kanyum kadi wada be ayaje den ta'wil sabu sayni do al haya konu firti ko hersa ko wadi sahaba ben kanyum hari ko hondum be firita inna Allah la yastahi bimana o hersata jonnon hersa ko sifo ko Allah sifori kon na hersa ko fameten kon enen bimana ko yen tabintin hersa kan riwen none on wada no jangirno de mazhab al sunna wal jamaa kayfa yata'amaluna bi al ayat al mutashabiha de mari ayaje wonde mutashabiha da mari ayatul muhkamat hara ayaje alqur'ana den no senditi onno gebe didi da mari ko wiete al muhkamat bimana tawayde hino laadi pos mana majjano laabi poyi de jilba da mari no hondo mutashabihat hara ayaje jilbu den no jeya e jilbu den o do aya inna Allah tabitino Allah la yastahi hara kun firti la yastahi cerno be go inni la e bimana la yatruku bimana waccata haray non amma sahaba ben kambe ko num be firirayno do ko Allah subhanahu la yastahi o hersata jonnon hersa kan na ya faamu ko hersa ten kon enen ko en tabinti wonde ma hersa kan riwen hondum none on bi mana ko en tabintin sifa on riwen hondum kayfiya on faami ke do ka imma innen o hersata ko kanko andi konno dum do woniri don haray enen en tabintini madum inne gonnu haray yaren e firo al khalaf inna be wonnama wajjata ma o hadirta inna Allah tabitino alla la yastahi o hersata ko kanko andi ko honno dum do sifori enen en tabintini e riwi e sifaw madum o la yastahi o wajjata ay yadriba masalan de opiyata masalan ma de opiyata misal ma ba'udatan ko fotata wa no sonsoliwi madum wano toni fawne ne bawda jonnon ko dum addi sababu nuzul odo aya ko fiyonnum odo aya jipani ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala jipini illa alladhina tad'una min dunillahi la yakhluquna dhubaba alla inni wannama be won be rewde sanamuji din tagale onnon tagale hay goyi tongi alla dali dum alla dali kadi aya go yeti en fiyonnum fi mari jajowal hande kadi non yahudiyan ko ben inni on benni o nulaado mon wondo e no alqur'ana no jippi e makko on Allah jo mo woni e wolde fi mun don piyay e misal wano cooji wano marijajo inni Allah si tayno woni ko gonga mo jokkuno si tay woni ko gonga alqur'ana on sifatano ko fi piji jasudi faami ke ka bimana ka Allah inni don wonde ma sanamuji din tagali cooji woli fi marijajo wal woli fi nyaaki yahudiyan ko ben inni on o Allah jomo o woni enen innude no wodi on o woda ka few sabu Allah si no wodi Allah wawlata e pihoy koy nafata pihoy ada to so ko pidi jani Allah piyata
misal e muɗum allah non jeppini o ɗo inna allaha la yastahi an yadriba masalan allah accata allah ɗum haɗi tota ko piyugol misal ma baudatan fo ko fotata e sonsoli fama fawqaha e ko woni e ko janɗi ɓuuri ko wiyete ɗuma sonsoli fami ke ga haray noon en andi jaka sababu nuzul oɗo aya koye hoore homɓe jippi alal yahud yawdiyankoɓe inni allah no piide misal e piihoy tosokoy koye ala valeur bi mana piihoy tosokoy ɓe fof ɓe jali allah noon jippini oɗo ceernoɓe goyni la sababu nuzul oɗo aya allah piyani en misal ene naafigi ɓen honɗum kamasali lazi stawkada naran no wewan huɓɓuɗo yite o piyani e misal kadi e naafigi ɓen honɗum aw ka sayibin naafigi ɓen noon hande kadi fuɗɗi innude allah subahanahu wa taala piyay sifa ɗe miseɗo allah noon inni inna allaha la yastahi an yadriba masala mi mana ɗo de hiɗe mari sababu nuzul ji ɗiɗi ɓe ini ko e yahud ɓe ini ko e honnum ko e munafiqun kono ko inneten haray wondema hino sella yo aya goto jippo tawa hino mari sababuji hewɗi mi mana oɗo aya koye naafigi ɓen wo yahudiyankoɓe ɓen wo ɗuma jippi sabu haray wondema ɗum haɗaka ka sariya meɗen yo aya aru tawa hino mari sababuji ɗum fa amma alladhina allah non inni amma ɓen amma on ɗo ko li tafsil haray allah no sergitanɗe en wondema o inni wondema mo waɗa misal ko ɓuuri fanɗude mo waɗa kadi misal ko ɓuuri janɗude kanko yafalu ma yasha wa yafalu ma yurid o waɗay ko faala allah subhanahu wa taala allah noon daari fa amma alladhina amma ɓen amanu gomɗinɓe fayalamuna ɓen hino andi annahu wondema no ngal misal pellet alhaqqu ko nde ngal misal ko ngal goonga ko hoore ko ngal woni kon kadi goonga min rabbihim kaka joomi maɓɓe ngal misal ɗo yim jake en andi piyugol mise ɗen ka nder alqur'ana ko ɗum ɓeydata julɗo al iman haray ko imanu jonnata ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala mise ɗe o piyani en ɗe fuu ka nder alqur'ana julɗo si jangiɗe ko ɗum ɓeydoto waɗi iman jake en andi piyugol mise ɗen enen no nafude en saabu imanuji men ɗi no ɓeydoro saabu ɗuma mise ɗen joni noon ko hasi ko mise ɗen ka nder alqur'ana nde allah no piya ɗe bimana koko en wawata hiide ma ko en wawata miijagol allah nandindina konko en wawata hiide ma ko en wawata miijade ɗon nandindina e hunde nde wawɗen miijade ma e hunde nde wawɗen hiide fiyen faamu fa masalan si allah inni wondema masal aljanna masalul jannati allati wa'ida almuttaqun o inni haray caangol beere no toon caangol ɗum ɗo no toon sabu sinama caangol heɗa wawi faamude fiya andu aljanna on ko honno wayi ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala ɗo inni fa yalamuna haray wondema julɓe ɓen siforɓe imanu ɓen haray no andi annahu no pellet no ngal misal alhaqqu ko ngal gonga timmungal tis bimana allah subhanahu wa taala ɗo inni alhaqqu o inni kadi annahu pellet sabu eni ɗo ko tawkid annahu no ngal misal allah kadi naadi hon ɗum alif e laamu alhaqqu bimana haqqun sabitun hino wayi wasa inni ko misal gongawal timmungal tisngal dillata fami ke ɗo ka haray konto mitti on dillata ɗon kaka alif e laamu ɗo alif e laamu on ɗo konini yani alhaqqu ko gonga taway nga arata ñande goo ka nde wonti misal ngal fuuti ma misal ngal wonti ngal ala valeur la allah daali ɗuma wondema haray annahu no ngal misal alhaqqu ko ngal gonga ñiiɓungal e hoore ko ngal woni gonga kon kañum kadi on tum min rabbihim ko immorgal ka jeyɗoɓe jake andi ɗo gonga mo ɗe miseɗe wonɗen e janngude ka nder alqur'ana ɗe jogii misaji ɗiɗi bi mana heede jogii peeji ɗiɗi ara num ɗum miseɗen kon num ko gonga e ɗuma ɗiɗaɓum ɗum kadi ko num tawata kadi ko gonga iwɗum honto ka allahu subhanahu wa taala sabu hunde no wona ko gonga kono harana allah daali kono ɗo hakke ko mise ɗen jonna doole ko ɗe gonga kanje tigiri tawti kadi kade mise ɗen iwi ton kadi ko gonga sabu ko allah subhanahu wa taala pi'i mise ɗen allah noon daali wa amma alladhina amma ɓen kafaru siforɓe keferankaku bimana heferɓe suddayɓe gonga on sudda nema allah ɓen fayaquluna ɓeɗo si ɓe nani ngal misal kisan hiɓe wi'a mada arada allahu bihada masala ene ko ɗum allah miiji e ngal misal ɗo yiyatagol en fi sonsoli yeeto en fi maridiadio yeeto en fi ñaaki ko ɗum allah faandi ɗum mi mana ɗo kon ɗum ko ɗettayɓe haqqille mum ɗen haɓɓito hon ɗum
haray sonki day e sari Allah sonki day e sunna nula don sallallahu alaihi wasallam hande no ka fewndi den do no heewi moƴƴa Allah daala goddum minna min ko ni mi haqilande jondiri ko du wadi heferbe ben kanyum kadi a ko non be siforno se Allah piyani be misal be inna on madha arada Allah bi hada masala haray non ko num be wolirani dum do wona fi teddingol dalol Allah gal de ko jalkitugol bi mana o do uslub nde yewtere do ko be fandi bi mana epic nde yewtere no jaasi epi nde yewtere nde ala valeur epi nde yewtere nde ala madha arada Allah bi hada masala kono Allah fandi do bi mana be jaasi yewtere nde be teddinande Allah non dali hondum yudillu bihi himo majjinirangal misal kathiran hewɓe ndi alqur'ana on no wowla mise no wowla ɗuma ko ɗon ɓe kamɓe ɓe famata fi on ɗum sabu Allah subhanahu wa taala ɗo haray majjingol ɓengol sikki Allah andino wondema haray ka lawhil Allah andino gila law koɓe himɓe majjay ɓe joni noon Allah subhanahu wa taala haray o majjiniɓe sabu kamɓe tigiri hon ɗum en yetino keɓe summun bukmun umyun fahum la yarji'un haray ɓe wumino ɓe mboɓiɗino ɓe pahiɗino haray Allah daali yudillu bihi himo majjinirangal misal ɗo kathiran hewɓe wa yahdi bihi kathiran mo fewnirangal kadum kadi hewɓe haray ko jelo janggata mise kal qur'ana ɗum heccindina ɓerɗe maɓɓe ɗen hulɓina ɓe ɓeyda ɓe iman joni noon se daari ɗo aya on enen en taway Allah daali wondema fa amma alladhina amanu amma gomɗinɓe ɓen Allah attori yewtugol honɗum ɓay o jonni misal ngal o atti en sifanade fi gomɗinɓe ɓen o hikki ɗon honɗum heferɓe ɓen kono ka o jonnata résultat on ko ɓe watti jonnutude résultat on ko heferɓe ɓen o watti yorede ko ɓen sakkita wowlede o inni fa amma alladhina amanu fa yalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu biha masalan o inni no honɗum yudillu bihi kombe dalala on wonani ko heferbe ben e horele ko ben non sakkita haalede ko dum do be nata ka ilmul balagha al-luffun wa nashrun mushawwashun yudillu bihi himo majjidira ngal misal kathiran hewbe wa yahdi bihi kathiran mo fewnira kadi ngal misal hewbe Allah non dali wa ma yudillu bihi haray o majjinirta ngal misal illa al-fasiqina si wana yaltube e dewal kono no inete al-fisq haray kono inete al-fisq alfisku haray ko innete alfisku ko ko kala ko yalte hunde fa masalan sa detti do joni nyamete bi mana innen goddum a esi masalan duma tiga sa esi do joni mado nga hobi tigare haray tigare den hino on ay tiforo wongol ko no innete alfisku fisku ko kala ko yaltinda e der hunde jonnon ko fiyon dum goddo innana fasiqi ko sabu ankadi a borike ko wiete ko iman sa ɓorike ko wiyete iman ma a waɗɗodiri e ko wiyete geddi innaɗa on ɗum fasiqan ko fiyonu innaɗa fasiqan sabu a ɓorike e ko tagiɗeɗa kan sabu ko honɗum tagiɗeɗa ko al iman al fitra Allah subhanahu wa taala tagiɗu bani adama on ɗum al fitra bimana bani adama tagiɗa e gomɗinal joni noon sa ɓorike ngal gomɗinal ɗon sariya on inne ko a fasiq so tawi woni an a waɗi ko lundi e konko tagidaɗa ɗon imma yennugol mawɓe muɗum ma ɗum yarugol beere bonna haqqille muɗum ma waɗa ɗuma zina e geddi ko wiyete kon fof haray a ɓorike e ko tagiɗaɗa kon haray sariya inne ko a fasik famika ko woni alfisq Allah daali wama yudillu bihi majjirtangal misal ɗo illa alfasiqina si wona yaltuɓe e dewal yaltuɓe e fitra way non wasiko goddo Allah anditi ene ko hombe woni fasiqin Allah inni habbe mi yeto on sifaji mabbe din sa nani fasiq hare ko mi yeto jonnon al fasiq wonde ka der al qur'ana si al qur'ana on wawi arde ina fasiq hara ko dum fandi hara ko kafir sabu Allah dali wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun arika fa ulaika humuz zalimun arika fa ulaika humul kafirun wonde al kufru waz zulmu wal fisqu wonde hidi lontondira كندر القرآن أما الفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء هري يلتقل عند هنا يسمى فسقا هري أما نو في الشرع هو خروج عن طاعة الله سيلتي دفتقول الله هري عندك أنغوني فاسقا الله ندال حبنيته أنكم بوني بين فاسقين الذين كبين sifa maɓɓe aranon kon ɗum yanquduna ahda allahi ɓe no firta aadi allah ndin min badi mithaqihi ɓawɓe ɗettudude e allah e ndin aadi teddundi sabu ɗo kañum kadi ko ɓe sendidiren kon ɗum innete a inne wondema al ahad e won ɗum al mithaq illen ɗo
العهد دو كو آدي أما الميثاق كو آدي جلو نرندي e wondore بمعنى سمي ستيوني دو جون انين هالدي هونde minni wallahi tallahi billahi mi waɗay wallahi mi waɗoya mi waɗoya ɗon haray hande kadi wonti on non misaq sabu ɗo en ko aadi tawa indi kadi hara wondore no dewti hoore muɗum ɓeɗo noon hon ɗum allah subhanahu wa taala inni haray konɓe woni fasiki ɓen alladina yanquduna ahda allah firtuɓe aadi allah nde ɗo no firtugol aadi allah kon non no fuɗɗori angal gomɗinal sabu en fof en ɗettuduno allah e aadi wondema sen ari mi ha allah inni a wondema gila ka wonno ɗen ka keeci mawɓe men ɓen en dettuduno allah aadi enen en gomɗinay enen en dettuduno allah aadi en jokkay annabaɓe ɓen enen en jokkuno aadi enen jokkay lawol makko gonɗinen annabaɓe makko ɓen ɗum ɗon noon fof no natori on num yanquduna ahdallah ɓe firti aadi allah ndin gomɗinal ngal ɓe firti ko annabaɓe ɓen nula e mum kon ɓe firti piiji ɗin fof ɓe firti allah inni ɓen ɗon haray ko ɓe fussa haray ko ɓe on ɗum ko ɓe yaltuɓe ko wiyetede wat alladina ɓen yanquduna ɓe no firta ahdallahi haray aadi allah ndin min badi misaqihi ɓaawo ɓe ɗettidude e allah aadi moolanandi jillundi e wondore kañum e allah subhanahu wa taala wa yaqta'una hiɓe taƴa kadi ɗo noon koye senniɗen e ɗuma sifaji maɓɓe ni joni ko ɗum aya on faala en yetade ɗo ko ɓe ko ɗum woni alfasiqin haray ko innen alfasiq alfasiq enen inni e ɗuma ara num ɗum ko naqdul ahad woni go'o ko firtugol aadi naqd al ahad firtugol aadi ko aawdi kon e allah haray on tigi woni on ɗum fasiq ɗiɗaɓum ɗum e sifaji maɓɓe ɗin honɗum wa yaqta'una ma amara allah adden ɗo ɗiɗi innen ɗo qat'u ma amara allah taƴugol ko allah subhanahu wa taala yamiri kon yo jokke yo tokke haray noon ɗo hina fi ko enɗan tum fanda ɗo allah no yamiri hon ɗum ya wonno aade moƴƴo ya wuhlu gonga ya waɗu ko moƴƴi ta bonnu ka leydi haray ko ya ñiiɓu e tawhidi ñiiɓina ko annabaɓe ga noddi ko ɗum ɗon fof kon ɗum ɗon fof ɗa yamira waɗugol kala ko allah yamirima ya waɗu no natori ɗo kala ko allah yamirima ya terto no natori ɗo haray ko ɗum waɗi no jeeya e fasigiɓe ɓe firta e aadi ɗi ɓe awdi e allah subhanahu wa taala si feƴƴi ɗon kadi ɓe taƴa kala ko allah inni yo jokke allah no inni en juulu ɓe taƴa zakat ɓe taƴa hinne zina no harmi ɓe waɗa hajju ɓe yaata mi mana dewe ɗe allah linti ɗen fof ka sariya fof innade allah ɗe inni ɗen yo waɗe fof on tigi inna waɗata taƴiɗe piiji ɗi allah inni ɗin fof waɗetake o ya o waɗa ɗe o taƴi sariya allah o famike ɗo ka ɗo fandaka tun on num enɗan nan non no natori ka yewtere kono na kanjan tun fanda sabu hadis on ko am haray noon jannguɓe usul ɓen no inni haray aya si ko am tabqa ala umumiyatihi illa bi dalili takhsis haray aya on ko am o heddoto ka woni ɗon am ulama i tafsir kañum kadi daiman ɓe inna wondema si aya no yaaji bi mana makko no yaaji haray ɓe inni wondema al itlaqu hayrun min attaqyid haray yaajingol yewtere nden no ɓuri moƴƴude ɓuri faaɗingol nde haray ko ɗum waɗi ɗo en innata ko en ɗanɗan tum fanda haray ko kala ko allah yamirma ya waɗu no natori kala ko allah yamirma ya terto no natori ka yewtere ɗo wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusal hara hiɓe taƴa ko allah yamiri kon yo jokke ɗon hattali ɗon kañum kadi tum wa yufsiduna fil ard hiɓe bonna kadi ka leydi ɗon ko sifa maɓɓe tataɓo on no innen ɗo al ifsadu fil ard hakke ko allah faala en sifanade allah innali ɓe bonni hoore maɓɓe sabu bonnuɗo ka leydi landetake si bonni hoore mum bonnuɗo ka leydi sabu siko an tum bonni hoorema lorra kan ko mbo yanta ko an yanta kono ɗo allah inni alfasiquna ɓeɗo ɓe bonnino hoore maɓɓe kono hattali ɗon kadi nambara on ɓe ittimo e hoore maɓɓe ɓe yanani ɓe bonni kadi ka leydi hande noon bonnugol ka leydi no ɗuuɗi no wawi wonde konngol ma kuugal ma miijo hande hiɗen mari buy wonɓe e bonnude ka leydi ha ennuɗen wondema woɓɓe bonnino canɗi ɗin woɓɓe bonnino buruji ɗin woɓɓe bonnino haqqillaji yimɓe ɓen woɓɓe sakitino mere hakkude yimɓe ɓen woɓɓe no ɓornude ɓiɓɓe julɓe ɓen innen conci heferɓe woɓɓe haray no miijani no windude bindi kanuɗe e hoore julɓe ɓen ɗum no fof no naturen num wa yufsiduna
fil ard hara ɓe bonnude kadi ka leydi bonnira ɗenɗe maɓɓe ɗen gite maɓɓe ɗen bonnira kañum kadi hara ko a julɗo holla dina kan inna wondema hara holla ɓe wona ɓen julɓe wondema dina men kan haray comportoroɗa no boniri fiino inne wondema ɓe wona julɓe ɓen ndaare tawata hara an kadi a tawama e bonnugol ko ɗum woni inde dina kan ɗum fof no natori on ɗum wa yufsiduna fil ard haray allah subhanahu wa taala innalɗo wa yufsiduna ala anfusihim iɓe bonna hoore maɓɓe sabu siko kamɓe tun wonno ɓe bonnoyore maɓɓe hanno nambara on no fanɗi kono allah ini wa yufsiduna fil ardi haray ɓe bonnude ka leydi allah noon daali aray si tawi woni fasiguijo firtowo aadi taƴa ko allah wi yo jokke fof o yilto ɗon kadi o bonna ka leydi way wasi ko goɗɗo allah nti ene jogiiɗo sifa ɗi jikkuji ɗon ko hon ɗum woni joddi makko yawmal qiyama allah inni habbe mi yeto on haray oɗo so maayi ulaika ɓe o sifaɗo ɗo jogiiɗo ɗi sifaji ɗo ma ɓe ɗi sifaji ɗo humul khasiruna ko ɓeytu woni perduɓe sabu hum on ɗo ko damirul imad haray ko innugol hum ɓeɗo jente moƴƴa kon ɗum woni joddi maɓɓe joni noon koye faamu o ko kala ɗoyni hum ulaika ɓe sifaɓe ɗo allah kadi hakke ko faala en yen faamuɓe allah innani humul khasirun o winni ulaika o sappiɓe fiwen fof yen yiɓɓe o sappi sabu simi innima ɗo joni addanoyan ɗum ɗa no gasa addoya komi faala ko ton kono simi inni addanoyan ɗum ɗa mi sappike ko hande kadi sappagol angol ɓeydi on ɗum ɓanginalngol ma ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala in ulaika ɓe sappi ɓe jogiiɓe ɗi jikkuji tati ɗo allah daali hum ɓe tigiri ko ɓe tum woni hum on kañum kadi gonno falama ennude ko ɓe tum alkhasiruna woni perdoyɓe yawmal qiyama joni noon kon ɗum innete innen alkhasru ko innete alkhasru ka haala arabu bi mana annaqsu ko innete alkhasru ka haala arabu bi mana on annaqsu bi mana ɓeɗo ɓe ɗuyti hoore maɓɓe ɗuytugol noon kon ɗum sabu woɗɗo fasiqijo yawmal qiyama so maayimo tubale a konno aray o si tawi woni ko bakkatu o wonno e waɗude si allah yafakimo konno o hewtoyta ka aljannaji dowɗi si allah yafakimo ko ɗum waɗi ɗo alkasru ko ɗuytede bi mana jogiiɗo sifa ɗi ɗo haray mo ɗuyti sabu mo ɗuyti aadi komo ɗettidi koye allah o ɗuyti e komo tagida kon allah noon daari ulaika humul khasirun ko ɓe woni ɗuytuɓe hoore muɗum tawaynoɓe ɓe hanuno wonude ka nder aljannaji si tawi woni ɓe ɗofti kelan ɗum woni sabu ɓe naato hiite ɓe ɗuyti hoore maɓɓe sabu min hari miɗo teddiniɓe wala kad karramna bani adama hallan teddiniɓe mi waɗaniɓe aljannaji mi waɗaniɓe hurul layni mi waɗaniɓe inne gilmanun mukhalladun mi waɗaniɓe gollanayɓe ɓe on tigi ɗuyti hoore mum jasini hoore mum jogui ɗi jikkuji ɗo ha o wonti himɓe ɗuytuɓe hoore mum ko ɗum innete alkhusran ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala daiman o yetoto en fi alkhusran bi mana ko ɗuytuɓe hoore mum sabu haray no ɓe teddidirano noon si tawi woni yimɓe ɗoftino ɓe wonayno himɓe ko wiyete aljanna haala kan noon allah subhanahu wa taala ini kayfa takfuruna billahi kayfa on ɗo kon num oɗo kayfa oɗo kayfa hino ara e manaji ɗiɗi ɗo ka nder aya fof no selli mana makko on hino wawi wonde attaajubi hawagol eppi no hawni ma wona attawbih jasingol bi mana aya on kon num kayfa takfuruna eppi ɗum no hawni ha yeddon billahi allah donc mana arano eppi no hawni maɗum inna honɗum kayfa takfuruna e onon on ala ngandi ha tawata on yedday allah bi mana imma hara a jasimɓe maɗum anga hawiti ɗi manaji ɗon ɗiɗi kala no sella on noon ka kayfa takfuruna ko honno yeddirton billahi allah wa kuntum on laatinoke amwatan mayɓe ɓe wodanoka fa ahyakum o wurniti on o woodi on hari onon on tagaka allah tagi on joni noon tagugol goɗɗo waɗamo bani adama ɗum noon kadi ko ko nema sabu allah no wawnoma tagude inne wondema kulli ma ɗum piihum allah daali kayfa takfuruna ɗum no hawni ma on ala ngandi ha yeddon billahi allah wa kuntum e hoorele on laatike sabu waw on ɗo ko wawul haaliya yani halata kawnikum amwatan hari on woodaka fa ahyakum o wurniti on summa yumitukum on tuma summa yumitukum on tuma on num o waroyaw summa yuhyikum o wurnita on summa ilayhi hoti kadi kaka makko turja'una woni ko ruttoto mi mana allah subhanahu wa ta'ala kon ɗum falan yatade o
alla ko faala yeytade ɗo ko nema ko o waɗanen ko e ko onno firtirta an aadi taƴa ko allah yamiri bonnaka leydi e hoorele hari ko fu hari an a woodaka o itti e nema makko on o woodimma o innen wondema on tuma mo waroye on tuma hootaka makko pellet ko ɓe hootaka makko hiltoɗa an ɗum ɗo fuu yoɓitiramo firtugol aadi taƴugol ko inni koyo jokke inna bonnugol ka leydi o inni ɗon haray anga wama jazalu ihsan illa al ihsan ko hanuno ko ɓay allah waɗanima ɗi piiji ɗo o woodinima o morsikima o maranima aljanna an kadi ko hannoɗa ko ɗoftagol mo wona joggogol ɗi jikkuji tati ɗi o inni ɗo famike aya on ka allah noon daali haray nema an on hatta tun tagugol on hatta tun hon ɗum hari ko on fus hal ata alal insanu hinun min addahri lam yakun shay'an mazkura allah arali e sa'i mo tawata hara bani adama hari tagaka ari haray ko ɗum allah inni hattali tun tagugol on nemina on ɗuma woni kadi huwa alladhi ko kanko woni on khalaqa lakum taganɗo on ma fil ardi kala ko woni ka leydi jami'an fop bimana allah ɗo inni on o innani mi tagani on mi tagi ɗum ɗo hina onon jeeyi ɗum ɗo ko onon jeeyi la o inni huwa alladhi khalaqa lakum ko kanko tagani on ma fil ardi ko kala ko woni ka leydi jami'an fop summa stawa on tuma mo fotodiri ila samai ka ko ɗum wi'eteka kammu fasawwahunna o fotodiri ɗi joni noon assama ɗo o innalɗo samawat yeeso ɗon noon o inni no fasawwahunna o innali fasawwaha haray ɗon bimana ka sama o woni goto ka fasawwahunna o wowliri buy haray ko en inno o assama ɗo assama o inni on noon fasawwahunna joni noon ɗuma hunna on ɗo ko jam'u jama e hoorere asama kañum ko num ko mufrad ko inneten la oɗo alif e laamu oɗo ko lil jinsi li al jins so tawi woni bimana ko noone denɗangal e kammuli ɗin nde tawde ɗo alif e laamu on ko lil jinsi haray no wayi wasi ko jam'u haray no wayi si alif e laamu ari ma anal jinsi haray hande kadi hino wayi wa indenen kon num wasi ko jam'u ko ɗum oynani haray assama ɗo hino wayi wasa inni assamawat ko ɗum oynani ɗo fasawwahunna famike ka joni allah subhanahu wa taala kaw inni ɗo huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko ɗo qaida usuliya iwi haray ko ɗum waɗi ceerno ɓen no inna al aslu fil ashiya'i huwa al ibaha kala ko asli piiji ɗin ko ɗum ko dagagol fi hon ɗum saabu allah inni huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an o tagani on piiji ɗin fop bimana asli piiji ɗin ko ɗum ko dagagol si wona hara en heɓu dalil ko ittintini ɗi ka nder dagagol famike ga fasawwahunna hara summa stawa ila sama fasawwan jon noon o fotodiroyi ka sama jon noon ko honno mo fotodiroyi ko ɗum woni on fotodirgol haray goɗɗo go arno landi imam malik ene ko ɗum firi alal arshi stawa fasawwahunna imam malik in noon no o inni istawa mana mum on no feeñi few nanowo arabu fo heno andi nden halfere ko ɗum nde firi amma ko honno woniri en anda few o inni landagol kadi fimum kon num ko bid'a o inni kadi gomɗingol ngol kon num no waɗɗi en o yamiri on landiɗo ɗon yo yaltine ka nder dental saabu on ɗon kon num faala ko fitna o faala e ɗuma naadude e hakkude yimɓe ɓen ko ɗum enɗen ɗo summa stawa ila sama on tuma mo fotodiri ka sama ɗo noon aya on no ardi ɗo ni hino wayi wasi ko leydi ndin atta tagede si asama on a taga kono ɗo komin hayso num a tartibe tun ina fi haray ko fi tagude ndin wona e haalede ɗo sike ɗo aya on tindina en ko ɗum ɗo atta tagede ɗum ɗo fasawwahunna o fotodiri ɗi saba samawatin kammuli jeɗɗi ɗo kañum kadi no si innama ɗo kammuli fandaka ɗo planète sabu si innama ɗuma planète ɗum ɗon ko alfada innete ka arabu haray ɗo ko samawat fanda wa huwa allah inni wa huwa kanko bi kulli shay'in piiji ɗin fop alimun ko anduɗo ɗi no feƴƴirta himo andi piiji ɗin fop mo anduno himo andi kadi e goɗɗum waɗata ko anda sabu alim ko siga mubalaga min alfa'il haray allah subhanahu wa ta'ala no andi bimana allah no andi ko hombo woni gomɗin ɗo ko hombo woni amo gomɗina o respecto sariyaji makko ɗin mo respectata sariyaji makko ɗin wa huwa alimun bi zati sudur mo andi ko somi ka ɓerɗe fof inchallahu hande en eɗen hatta ka darsu men ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh